Katawar bitaw ko aning uban mga igsuon. Katawar bitaw ko aning uban ba. Kusog kayo silang modibati. Kusog kayo silang manaway sa mga born again, mga sulpot daw o mga pastoratoy. Pero makita nato ang ilang ginabuhi. Sila nga miyangkon nga sila ang tinuod. Pero libre man sila ang tanan. Libre man makailayan, no? Pag gusto man sila. So dili man na mo gitulo sa Biblia. Kung tinuod gani taga-klimtang kita mo'y tinuod, makita sa tong kinabuhi. Dili kay igo lang ta sa mayo ta sa doktrina, mayo ta sa pagdebate, pero wala nakita sa kinabuhi nato. So lisod kayo. Ang Biblia nagaingon nga Luke 6:46 nganong nagtawag man kamo kana kung Ginoo Ginoo nga dili man kamo mutuman sa akong gisugo, di ba? So inana nga dili lang nga iko lang ta sulti, mayo ta manulti, mayo ta mo debate, pero wala nato nakita, wala nato na-apply sa atong kinabuhi. Salamat.